Mejo abarukumanya kurungi ebicweka ebya Rubare ahari omwanya gurukwingwaho ebimuri tworeke ebyempereza y'ebyamagara ebyamashomero ebyengudo nebyentindo byona nko kubiri obase kuba nomanya okubiri kugenda omesho no kuba nibitwazibwa kandi no kubine kuba nibirindwa eshaye President Rukaguta Museveni ariyo naija kutandika orukungana rwo kubanza omura Ankole arukutandikira mu district eya Ntungamo kandi kararugati Ntungamo naija kuba home district eya Isingiro arukusherura akaruru nkoko rukureba ha screen yawe abona abanyakibina cha NRM baherize kubana barinda omwembezi wi Job Kato ntija kuba nitumwegitaho atugambire mbeera nko kweri omukusherra karuru ku okuriyo nkugenda hariya omuri Ntungamo district aka omwihangwe irya hati eka tubase kuba ntumwegitaho notura Job twisyeho ebiri omwanya ogorumu ombyo bururu bwa NRM mu district ejo eya Ntungamo kureba ngo bamuhereza akaruru akaruza kuterwa 2015 kwezi ko kubanza 2026 ubundi nshuro y'imyaka 5 akagira iki yabakora ko kutubentu kugambira izo bari ro kubanza akatandikira omugezi sub region kandi ahiyayedorire district sezo mukaga eshaheji eyahereza rimwe abaziyo district ya Rukungiri kandi ahituri kugambira ari naza om district ya Isingiro ahari kuza kuvugana ho na abantu bingi kuza kuronda ubushaji cyo Shaya kitwemerireho cha Mate Senior Secondary School Playground kwenda kuronda ubushaji umbantu aba umurangwa benagambira abanya-Uganda habe harimo ibintu bitari bimwe na bimwe nka okongera hantase y'amaka okoreba ngo barwana sobworo kuruga umwidara kuzo muri darindire kuba national park kandi binje bikozerwe izo bari amashanyarazi konko umuntu wabo atari cyo muka Dr. Umukayawe ndenda kugamba hono munyishengero wa Ruhama East Honorable Benjamin agire ki yatugambira hakutaya kwa president omushwekeki na niki gains ezirimu ezo muntu ashemeye kuba namanyangu president na NRM mbona bashirukwana bahakaruru mu nchuro erikwekurata twakwakira Honorable ogunumuringwa nicenda nyombe nye na agarkaha agarce asadi Honorable to live atayari West Ortaerwa president omuri Ntungamo ndumanyi ki aharimwe nkabembeze bekibina cha NN mukanda batire mu politics z'ecwekeki webare itwabanya Ntungamo tushemererwe munonga kureba ngo erizo neryi tukutaye isa president wihanga kandi kuja kutereza manifesto ye ogar kweteka kuba president wihanga geni wihaba na mukaga kusiasha tunagumwe nyewe kama Benjamin Katangura publicity secretary wa district tabwa NRM kandi member wa parliament wa Ruhama East omu district ite ya Ntungamo president mukunda munonga nenzarwa yaha tukozere mobilization y'amano kureba ngwaha kuzarwa kandi tere district ezini tuzinge o mobilization president atukorere bingi omwihangwa nangwe tano Ntungamo konki hanga ryo nako kuza kureba oreba ruya president ogu nwe tusheme kwanturondera karu ahingambira turiyo tushemerirwe n'abazeyi abene batunge mutware bere necweka hata babateka mutware 3 necweka y'imyaka 9 kandi emyaka nayo yachendera eriyo nezo mu nkaga n'etano so noreba ngwecho nekintu cyamana abene bamisinga ka center akona bazakatunga ekindi parish development model district itweje mpango hati yakize obukade bwingi bwa billions obutahiremu omyaka strategic yatandika kandi abantu bazikozeseje sente nzigendo misho president akatukorora uruguto rwo kureba rukuza boda na Rwanda tuyambire munonga ariyo naza kutukorora rundo kuruga kafunjo kuzisingiro kurutera chorus rwagiro mu program ariyo naza kutukorora rundi kuruga Rubare kuza Kisizi okaza Rukungiri so norebe to twinenshonga ruyara bwenche kwantum hagera kandi bitaro nebyo nangwa obusinje nekintu kikuru munonga kurenga uburyo mwe no basa kwekorera cyo kwenda akasente kawe okatekasha so shemerwe munongo hostinga president witu abwenshongeze zinagamba
Honorable wayongera garuka kutumanyisa ebintu gains wagamba hanguto wagazi konka omugamba kwa president aragamba wagamba kuba parish miliyoni iba kuhereza abantu abinja muntayayireho hariho abaguzireho embuzi waguzireho embuzi omwaka gwo kubanza bamuhire sente embuzi yazire kare yaguzireho embuzi nka 20 kugura embuzi 5 embuzi 5 hati zimuzarire embuzi nka 15 so ariyo natunga inabazi abasimbire mu umwani gurahake kurabya abo ko myaka 3 no utandika kushoroma so wareba billions zezi president al-Islam paha kandi aragamba abantu kurugo mboro tukurabiro mu kuhinga no kurisa really parish development model ekoze ikintu cy'amana karija nazagambe bukucenga. Honorable haro projects narshi ebiryo muceka cyantunga mechi nka district waza kureba nkibari rya Karegeya waza kureba nka aba Africa Coffee aba Inspire Africa Group waza kureba nkaba Chafora Hot Springs ebintu bishimwe kwandi byongera ahantase yihanga imwe nkabebembeza haro kumwagerezo ko bitungura kugira ngo abantu abahishikire estrekecho nibabikoza nibiyamba nibyongera ahantase ya district age. Yes mbene ko kureba tuwareze mu sector nangwa ntunga muturi nkabare twine bintu bingi bikubasa kureta abarambuze bagira sentence twa contributing ayanga konka nko kuba bugamba nkarekinya bihoko ibari ya Karegeya nibija konka tubakabire bingi mbene twakubona ihanga ryo na twine kizibu cyo promotinga tourism wareba budget ya tourism mu ihanga ryo na eibatire mu promotinga tourism ne sentence so kandi kuzikwija kurabiro mu district leadership kureba ngo ebicweke byo nito twa promotinga byagera byahika byatandika kurete sente tuzantungamo yonka kureka ihanga ryona district ne bordering ni ihanga eri Rwanda hifo security y'abantu bakurwa mu Rwanda kwija mu Uganda nabakurwa mu Uganda kuzo mu Rwanda nangwa naba baha border eyemerire ekincha security Rwanda na Uganda ni brothers and sisters really they are sister countries nutshubura hamwe no crossing border tine buzubu tinka horaga nguhine security impasse bire wa border omyaka inamara obubwe bwabaho abebembezi bitu bakabutereza bwaho so twine obusinge hagati ya Rwanda na Uganda nkanye MP wecweka ekirya border na Rwanda really tushemerirwe abo businge burohoni yanga rito ya Rwanda kandi twatanisage ntushuburaje bare mnonga Honorable Benjamin nakusima ahabwakire kawe toyongereyo no kureba ngo twaganira na bamwe katwikirize Honorable ze kuronda karuru na no kushagika abantu toyongereyo no kuronda akaruru aka kureba ngo abanya Uganda bayongera no kumanya ebiri kugenda omisho kandi no kwega no munsi ecyashemire kwegamu omukuronda karura kandi twenda gambaho na mobilizer narshi orukurura okushuganisa no kuronda akaruru ka NRM omu ihangeri ahabwa abantu abariyo bakora narshi baronda obushagiki obwe omu ihangeri no kureba ngo abantu na munonga abantu ngamahe bari baza kuvugana umukuru uwihanga arukuronda obushagiki akarura ka ayitwasa ejeshaha tuine Robert Rwakandare oguno mushugana sanarshi orukurura director wa mobilization omumakaga president tuli ahali chamate playground kandi tutegerize chairman wa NRM okuronda obushaki imwe nkabebembire omukurunda n'abantu abana n'obushaki bwa NRM ekyo kugendo misha hashaheje intoro muchoko kubanza kusima rahanga ahitandikire kandi sima na tayari katanakana ne kororo twazaro wero twaza mu region zone za West Nile twaye torora igandoku obuhagizi buri obuhagizo bwingi bwene siba abanya Uganda ngakazima Western region mwe bari kwakira president omani kandi obuhagizi mbwene urukunuya numanga abantu bakaba bategeka ngo NRM neshomba abantu NRM abantu nantu nibereta
nguru batekera abantu no bijaha bete mu kibakunda kubona bamanya ko kubota kumanya horukuruga no bata kumanya hoguza dore nyu mucyo gusiba president wa Uganda general yore kaguta Museveni president washiruha amashita yo bete wono amashita rogamanya president washiruha amashita ko kwebembera abantu no goma bariki mbweni yimsima munonga president kandi kugumana ashomesa abanya-Uganda okuba kubaza kurwo mboro urutaro yatandikira kubirwe nankaga naga majinga ashomesa abantu kwa kubaza kurwo mboro hategini yora ari kuza kushemba yaha kumukanaga majingo abantu bakera kare bari yaha abo bari mukuramaga bari nabagenda wazakiruhura nyintsaka habarara ninga kazo abantu bakeshuka bweshuka mbwe nsima munonga president wihanga nsima munonga mu Brazil zinyekundire aharabe naza nanimba shangu mwisho mbwingi muhurikize akuba president nareba hota karebire waba yarebire Robert ekindi nko muntu oriyo muri ntunga munangwa atiyonka nihanga ariyo nakuburi wa director ahabu ihanga ni bintu cyo byo kureba ngo ni gains ezo muntu ashimukana agira ata chairman shimukana tumwongera enchure ndiro ecyo kubanza obusinge umbintu byona obusinge ni nkerisho erisho yaheza kutokora tokubaza kureba enguto zikozurweze ruhone zirebo amashomero gombekirwa amatungo buri muntu nicyo kwasa kwekorera nambwe nisiyo munonga abashobozi kwahurire ikigambo ecyo bamanya ngo bayino n'ubushobozi bwabo okume byabo bikozurwe nsimenyikiriza zo no muhanga nabo behere banyango waye ekisanje kiri cyo kubibito tukatwumaganisa gaitu mbwe nibikozurwe nibingi muhanga ebikwenda obukume buri muntu ahoro kutereba n'uvuranza bwawe okume abutungamo nsima munonga deputy speaker wa mtayebo TV je kuzura mu muhanga tayari mwebare munonga buri mukoro gwa president ahikuba guri numugoreka kandi tarukuye ngumanga mwayikigakika numwihayo bwino nebikozurwe government koze mbene mwebare ngabakoze ba tayari TV ngozo ikintu cyurunye munonga mwebare bagize ba president ebiri 15 bikwezi ko kubanza shoro munju yawe oze kutera karuru akobusinge koko notera president oborotera ntunguka borotera businyo mwihanga ngo bugumemo mwene shoro munju yawe nobo kuburi umugore nango hingiruka nyikiro shoro mukasheshe uze kutera karuru uze kumubushoire bwawe bugume burigi kabagara nimba shaba muhurikize kandi umuntu munkora president ariko nabagambe nareba hota karebere manye naremu nicyo kintu niyo manifesto niyo kibini kine manifesto ekusobora abanya-Uganda nsaherije nahekuza mbwe nanisha bangu muhurikize naremu kandi shabana kandi tsibona ba NRM mugambere tariho candidate wa NRM ine manifesto yenko muntu manifesto yone yimwine n'ikibina cya NRM mbwene mugambere bikozurwe umuyihanga nibingi kuko ari kugamberera hari imvume kugira ngwe kagambe hungurire tagamba mbwene NRM bikozurwe ibintu by'uko kandi kugamberera kandi ko wabinkwatira iki nyense ko hera bikwatiriho mbwene buri muntu agera gukora arwane munonga ate mwamani konka no obusinge ninkerisho yaheza kutokora obuyine business oburi mugayiga nobota kureba mwebari munonga abanya-Uganda okukunda president wa Uganda no kukunda mama gire tukataha Museveni no chairman wa NRM wa district heje konka mwebari munonga nyingo abantu babari bahagize buriya mwere mwebari munonga abanya-Uganda mu Brazil nyekundire ba chairman abebembezi abakugamberera NRM byekozere nibingi ukari kugamberera mukaba biherezo umugisha kandi agumene mwimbendeza okukora imirimo okurra mugahurikiza kandi mugatomo nkora ebwamendere kubane baganda Mubare munonga Robert katwikirezo ze omuri kiruhura nakazo nayo ze kuronda obushagike uko abantu bizwire bari no mukura maga kiruhura nakazo abantu bari no mukura maga hatashiriwe echa ha muheru NRM kwingana ki 2015 percentage nyoni ndekateka tubasa ko turi muri kinana reka uko ikikuru ntwere muri kinana umu abantu nyabo babishimwe no kunda president aha myaka no manyangu akatanu ko tarukushomesa ubwo mungoro kandi wona mangu umunsi yona Uganda ni yense yino busingi umunsi yona ni yense yo kugendera muhatiri kutera mukono okora ikintu cyo hatiri kibina cha rwangisiriza niki ekibarebere kandi eshi iba kugira ngo niyo gain ya omuntu wa burijo Madam Agnes twakwakira turi aha Tayari West Chairman arunaija kuronda obushagiki omu district age iwe nko mukazi ni gaineha iyo kugira ngo shemye kuba no muhereza karuru enchure ndijo kukira ahabindi tureba mu kamera abahagizi ba Radio West na Tayari West amazina nibanyeta tushabe Agnes Mugumya kandi treasurer wa Ntungamo district mbwene twine rukundo mpango munongeri izoba already noreba vibe turyo mu vibe tushemerirwe rare yitu ne yasha munana Ntungamo district konkani sha mukaga ekichayi kijwire mwene cyo nicyoreka rukundo mpango munonga eitwine aharishe ya person witu wa NRM kandi presidential flag bearer witu outurukwenda kuhereza karuru wa ebintu ko kuza kureba kimwe nkoko kureba main
topic yo kugira ngo protecting against hata ebintu ebimwitwe nk'abakyara no kugira ngo muzeyi President Museveni akasharamu yaturetera oburinganiza abakazi hati nitwe emirunde mingi tugira positions but trustinga ihangane trustinga kandi n'emirimo tugikorera kimwe munonga twino obwesigwa konko ejo nenteekateeka nungi ya President Museveni eyatiireho ngo abakazi bareke kugumana bagume nyuma so washanga nkeze shaha ndi treasurer wa district aha myaka yanje ndi omukyara ekyo nicyoreka obugabi obutwine kandi na no kubasa President Museveni agezeho kutworeka itwe nk'abakyara ohireho ebyo iwe nka kuri yo muko ihiro hara imiraita kugira ngo noza ha podium mutabaka runana okwera byona omukanko mukazi narushi omwana wo mukine cyaganyiro mu government egi na programs za NRM na government hati ekinte cyo kubanza ninjagambe ekinte kikwatirine na nebya security Uganda nkihanga twino mugisha muhango munonga kuya President Museveni yaza omubwebembezi ihanga terikagira muga entaro nkesu tukubantu hurra omahanga gandi kandi buri muntu wena orukorekerere ntunguka ekintu cyo kubanza no kujya ngo nobo ino businjo muka wabo ino businje tine kikuteganise buri kimwe cyona nikibasika kandi no baso kukikora oyire wecho ninyenda kusima President Museveni nyenda kusima ekibina cha NRM abwenteeka nungi programs ezeyizire neireta kuiho mwaka gwa 19 na mukaga nihija program hijeji aikirgaho hijeji mbwene kandi hati program eroho eiturukweba eitukuteeka ngutwena ntwija kuganyirwamu ne ya parish development mode ejo program neyo kugira ngo omuntu waburijo tarukwebasa hata base kubona entandukwa omukayeye agire kiyaye korraho yaba no kuri sembuzi yaba no kuhinga bihimba yaba no kuhinga omwani abase naye wonyensya abiguze abase kugira entasya omukayeye nyincha karo mwana kwararware agire sente ziramutwaro mu irwaro kandi obugigano butandikiraho ko kuboyine byo kuryo muka oyine na ne sente zakubasa ku affordinga services enzindi echo nkibankimanyise ntunguka nikimanyise obugiga mbwene zo programs nishemerwa munonga kandi nanye ningambira abanya-Uganda bona mazimezo program tuzakire kora abo taka benefit injire obe patient ejo program neba ne running abun mwaka gona mbwene kandi hati President Museveni nawe areserewe kiteekateko hati nkaba Central nkaba Kampala hati parish bazongire mu miliyoni 3 mbwene cyamanyisa ngo bimuruka gona buri omuntu muntu wena buri muntu wecyaro tarukwebasa omwaka eje itwaza kutandika ekisanje naija kuba nayebasa kandi ninyenda kushaba abanya-Uganda twena hituri na especially na Western region nangwa Western tukira kutera karuru munonga konka nimba shaba abanyantunga mabanyambara abantu ba ankora abantu ba Western region omurundo guturugoma makagitu tugende tutera President Museveni akaruru abo kwebye birunje bitwine nitwenda ngo bigumisemo emirundo mingi twe Africans tutweyendeza ihanga kuri kuba ryatunguka ryagire hiryashika hate bya politics rigira ki ririshisha abantu tutandiko kurwana abantu tutandiko kushisha ebitwombekire omuntu akirabo yasinga karuru hata abanatandikira harizuru mbwene ninyenda ngo Uganda ebeke kuroeberaho mu ihanga mu Africa Uganda kugira ngo businjo butwine entunguke yitwine emyaka no kweyongera President Museveni abira ryo mbwebembezi ebitubasize ku achievinga turubimaintaininge tubasustaininge nondijo mwebembezo rije kwije myaka rije kwija nayo atandikiraho rero tugendo mu ntunguka abantu babase kugira ki abantu babase kubahoje ohire hwecho ntungamo etwirenetera karuru kandi no bururo buhire bibintu bukira kuba bwineme muviyo imwe nkaba ekibina cha NRM kandi bari abarukuka kurura karura mwetebekanise mutakureba ngo abantu ababaganisibwemo omukarura kabaguma bari ekitore kandi bashagika ekibine echo kubanza itwenke ekibina cha NRM na leadership kandi leadership ekurirwe mama witu first lady ngenu atireho enteekateeka nungi munonga echo kubanza no kugira ngo tubase ku advising abantu abesimbire nka independent abantu bakesimba mbururu bwa NRM konka twena ntukimanko kubo yesimbire n'omuntu omwe asinga karuru nambwene kanyonkanye simbira bwa Ruhama county tibyagendaje konka tinjizire mutima gwo kugira ngo ngaruke nka independent kandi echo mama witu nka NRM district chairperson achazire mu yaharmonizinga
abe besimbire yagezaho kubagarukanisa yagezaho no kuboreka ngo Uganda ine opportunities ezindi kandi haruhemye basi yitu eine myanya nyingi no basobutaba MP yerizoba konkosha ngo treasurer wa district abwa NRM kandi omwanya ogo ngo gumwe no bano serving abantu ababurisho aboro kuba no yenda kugira kikuhereza obuhereza burungi tukwe so mbwene tekatekezo tuzine kandi za MP zonka nisanchira MP mpaka grassroots acharo abantu tugezaho kubagakanisa kandi tuba encouraging ngo supporting ba flag bearers hati abine bendera webare mnonga aho narebo abantu bagizirengu oborekere no ijagarka obwiro burkwije katwe yongereyo no kuganira n'abantu batari bamwe na bamwe kandi turobe akaruru akanashi ekibina cyarwangisiriza okucyakubaza kubana kitunga obushagiki abantu nibingi abaryaha kandi abarukwenda kureka ekibina cyarwangisiriza ngo nibenda obushagiki twakwakira turi aha Tayari West kanka kwatere abareba Tayari West ndwenda kubasima munonga amazina nabanyeta ankwasa Filipo Muhimbise katwirireho kuno kace abwe kishani kibonere terebe katumanze tugambe hono gutu benturonda kare mazima nani mbasima bareba Tayari West mwena kandi nkunze kibina cya Rwangisiriza nkunza General Yoweri Kaguta Museveni baburwa amazina ni Nyankwasa Filipo Muhimbise arakubembere myeta ya district je antungamo kandi omwabebe simbere mu Karuka Member of Parliament muri ntunga municipality nyenda kutwara mu gishogu okusima abantu bona ngo kumukware bo mwinjaha abantu bantonga mubaye hayo abamukureba ni nkacumwe cyakatana abamune bakamwanyogo motoka ntunga muno manesi mpango munonga eri omu districts ina ezikusinga bahango omuyanga lya Uganda eri na mwenu statistically tureba ngo akawura kali muri ntunga mu district twafuna a good voter turnout nga 90%. Mtubantu singa Sabridge niyo nanke ya Karamoja Karuru akano shanga twasa kufuna mtwara shatu obu Sabridge ne mwenye takwasa kufuna mutungo burura mtwara shatu kan district yone mu abantu mtwara shatu nagumwe ekyo kumanyisa no mwaka abatezi bakaruru tine mtwara shatu nagumwe ashatu nagumwe cheka now our target ndona kuhereza President Museveni kirabo ndomangu kigumire balagiza our target so our target no kurokutwa kubasa ku increasing of voter turnout. We know that if we do that, now mtwara shatu when tuba twakora kitakabahoga konka nanga twasena wanke metwaro nkabira na mukaga twakora kitaka nabo kintu munonga mwenda nakusima abanyantungamo ngo nimba manyisa ngo amune bijo mbwinji munonga ekisha ekizaza kuba shamshanju za kuba cyinjiro mbwinji then finally itwe nka generation Z ninga Gen Z twehireyo amurundo ogu twine enkora yo kushikira kimwe a grassroots okushoborera bagenzi bitu amakuru agayo muri kibina cha NRM nangwa nebye birungi ebe government yakozire bitugamba ngo turinde je kurga hansi tushobora abana basya abataje kutera karuru ndabashobora bye biro bwakare na kare na hata twashikira nkihanga twine masikongu tuhereze mu President Museveni karuru obundi aho twashika still tukasetting another pace babare munonga ze kuronda akaruruke mtwaro 30 population eriye mtwara 3 nagumwe twakwakira turi live atayari webare munonga abantu batayari kandi tubashemerwa muri ntungamo amazina ndatayibo subati kandi ogo wargaho no mukama wanje nyondo vice chairperson abwa NRM Youth League ntungamo district imanka menyeto omu NRM na government tuyirihe myaka 80 mugiganyirwe mu cyecyo kugira ngo umusheme kubana mwongera yo chairman na naba flag bearers bona insurendisho na munonga ekintu kikuru nkemenyeto nkito hatanka bwanje ndiyenza yantungamo kandi ryo muntu oshomiro mu UPE omubona bashome aza oshomiro mbona bashome ine cyo kubuganyirwe mu kandi ekinkumango government age kichena cyangu ekatwera abazire abwo butafoshoza munonga kandi tetwaganyirwa mu UPE nangwa na programs nyingi nihija ho hariho percent pango emyeto otire mu KPDM na programs zindi eza government ezituganyirwa mu nkemyeto aze cyo nco turetera twahagira ekibina kitu kandi twakikunda munonga webari munonga owishemu mobilization age eyemerireta aha muntu wantungamo otakizire narushor kwenda kwija kureba chairman wa NRM
mobilization ya Ntungamo district yona kutwariza hamwe yemerireje abo ko wahurire abantu bonka abantu bariyo nibizira kimwe haza tuba kwijira kimwe aharware yonka apana nibija kimwe aharware na no mukutera karure 2015 uko barayongera kwija kandi bakakahereza president Museveni we mwenu ebyo byona twenda kushwaringa abantu manyabesimbira parties abesimbira bigombe bindi bamanye ngo ecantungamo cyo ni cyose yani kitabuka betebekanise abo kwanza kubatera ecyo bakweta baroti mwanke minyeto hine ecyo muganyirwe mu munonga ejito kitakureba ecyo mukwesimisa omukara ya ero na basi awe bare munonga ati nyonkanye kanywa kagamba amazina amanyeta Smith bag tumwe baze ndi omwe omubantu bashatu abanominate ngire his excellence kwesimba nka president ndiyo munyeto bakanya ninya najo chire Western Uganda yona omwe bandizo amuha adjumani nondizo bamuha moroto ezo mwenu bakakonsideringa emyeto guverinoma twaza kunominatinga his excellence Yoweri Kaguta Museveni abantu bashatu mu ihanga ryona mwenu wasanga his excellence nagira terekana nyendo ndemyeto bene ya secondinga ya nominatinga ari abandi bantu bona byarwanda nabo mushaka tujya unabebwa konkani to nabana including amo mwene chereka ngo naguma natutekatekaho kandi to naguma nakora ki natu including amo so nchokore bantu shara mutukejumbera on program za NRM on program za government abo kujya ngo itomba tekatekaho tubaguma nkabo nkabajino mushaka ukandi to muntu wasimba mukwataho urwo buyazarwa bako kuwashoma kuwaheza kuwabona umurimo no kuwakora imirimo yawe babare munonga katugambe na honorable Hunter kandi na watsobore ibintu ebi twirire kunuka cyo honorable tugambeho n'abantu bantungamo ahanshonga nizo zimwe eze strike cyo honorable niwo ine bendera banzo rukurike kandi cyamanu wanyu ayo naija omustrike wa NRM owihanga ryona okurondo bushagiki mwetebekanise kanka kwatira kazindaro. Thank you so much. Abantu bantungamo twenda twetebekanise kwa tugizere preparatory meetings kandi abuna rukundo yonke tumwinira president witu nibatekwa kwizira kimwe kwija akwantu wenda kurira bigambo bye kandi byogaraka kutuhamya nawe kutoreka rukundo nazarwaha n'umchara we mama Janet kandi tubakunda munonga abantu twetebekanise kumworeka rukundo izoberi kandi nanokoreka Uganda yona nguntungamo nekunda Uganda kandi nekunda no mwebembezi witwa ni gain zichi eziri omusloganeri ya protecting the gains ezo munya Uganda narimwe ezimu kwenda kukuma kugira ngo bamongera karo. Thank you. Gains ni nyingi munonga echo kubanza tuyino businje twine security omuntu kutamburesha hazona ukareba ngo aho rukuzano uza kuhikayo kandi urukumanya ngo tine kirakwateho ukahurura umutima utebekine utine mukweraracira mana wano turanoyiracira ngo toyine burinzi toyine businje nibyo birware byo hurire by'abantu bakukira kurwara bya pressure stress mbeno ejo ni gain number 1 kandi umunsi yona nyona atambwira umunsi ezini Uganda it is a heaven byo businje na no kurotebekine security mbani ngambira abantu nti warugaho kaza ko mahanga gana kaza Kenya South Africa nono utambra street bakumaginga which doesn't happen here in Uganda kirikubaho tuyino businje win ejo ni gain number 1 echa kabiri bona abantu mukurebe nguto zito kuzibonire okuturiyo nizeyongera kubonera abantu nyonkanyo wa shomeri 1980s kwa biro wanoruka ko ntungamo za Kampala tukatumarebero bishatu omuhanda ohika Kampala omazebero bishatu hakataro na mino water ohika yore dehydrated konkati gains omuntu norugaha orga Kampala yashirahe shaheje yashiraha yakoremera moye no mwazo yagarakaye that would take a whole week kujagarakayo kandi turiyo ntureba ngombero byo misho even na that time yokuruka kuri gains turiyo gaininga nebisha byenye nibiza kwija na trains niza kwija oshange ngo noruka Kampala nojaho mushahemwe kandi ugarakaye mbere ejo ni gain number 2 communication esimu zikazi tabaho hatwine impuruzana buryo muwe na inesumwa ineki those are gains communication wano nda kuteka information akaturaho radio hatwine radio kamagana 5 ezo gains tukatwine university emwe hatwine universities nkachinani igana buryo mwari yona shoma eji kuchirayo amagaraga gutwine hato kugira ngo Uganda n'abana bato
bakukire munsi yona nahabwa good planning kureba ngo the whole country abana baba immunized takibaho kufa infant mortality rate ka decreasing gain ndijo turiyo nsomu income middle status buriyo muwena kundu kugira ntahundu kuraba wena oreba skyline barwantu bona binama kamarunji amajuma runji gamabate enjuye binyasona to kugironda shana nagitaho nke yari kwendeza ngo tarabwo mu mushana onarebo omwako gwacenda na mukaga akijaho program ya UPE yabona bashome kwiseri izoba chairman wa NRM atwire natera umuranga ngo abana bashomere busha ekimusijemeserize kugira ngo hatandikeho na hubs kandi gari amashomero ngacisha abasente kandi gari ga government eco numuza kutimplementinga mta omyaka ejetano hata myaka ejetano ekikure no gumano shomesa abana hata abantu abashomere bakeyongera so mwene kubashomesa ngumuze kushoma naco ni kirungi konka you know human nature aba mwene baso kwanga injiri yo kushoma abandi bagikunde abandi abeine nk'emyogaye umwoga gumwiyeho bukirikare ntureba nk'abana bari kweshongora ushanga umwana w'emyaka nka 8 10 nka sweet kid ushanga ngo bakamujema ngo agarike yo mu kushoma mbwendo okukirinda no gumanshomesa abandi ekintu cyo kushoma nabone bana bakireba kwena ngo kano reba kateka na USE Universal Secondary Education konkano reba from primary na jaba dropping oza secondary mbeni yenjiri neyo gumamo kandi nabone bishago enrollment ne gumane koraki neyo njeno shanga twaza 100% twabargo primary baza no secondary kana nejo program ya hubs nayo nunundi ore wa dropping jira muhariya kandi ajatunga chance agire ki yashoma kandi kimugasira ushanga nawe yayekoremera umoye kandi yamugasira onarebo omyaka 5 mu manifesto ya Rwangiseriza ni bintu cyeberumu ebyo kumanya ngo umuntu muri ntungamo nibiza kumwongereraho betariye bireberumu ebi propose kugira ngo mu district mu bikorwa myaka 5 aha eco kubanza household incomes improvement hati noreba karita PDM ati sabantu bona babateka omurmane economy kurengwa inentasya kandi cyo paho ninde umuntu twakwa yatanche kugira entasya najagumiza mutakwija kukomari yajo paho na yes some when bija korapsinga ubundi bagume konka binji nibijagumizamo oshange ngo household income entasya yeka yagumizamo kweyongera kandi boine entasya yeka noba no yesya ebyamagara nabyo number 2 nire nabyo bizagumana byeyongera ahakuba health center 3 baje ngo baza kuzongera munamani kwenda maybe bezine ko buhereza hatu ko kwingana ko byari health center 4 ejo po naco ntiza kweyongera kandi ntungamo ntuza kukiganyirwamo ntwenda kusima kureba ngo hariho nani ingamba ahantase yamaka president Rwashamire akwatirireho na Nelson Owarwe nsima abwe cyomeke kiri mu value addition abantu baza kutunga income ya higuru abo kwe bintu binji hari haza mu value addition abe bitoke haro value addition programs hati tunga mu directly ntuza kuba tugain ngo muri yebyo pawo abantu abatakakiraha minware turi kwendera abariyumba tureba tayari west bete bije twirikanje tuzo muri singiro ze kureba chairman cyari na abantu mwena ni mbeta mwije tangere president witu tumoreke rukundo akwa neza rwayiti yaha kandi ntumukunda no natukunda mbwena ho muri mwena ni mbeta mwije ahara jiri singiro ashanja pantu boga akwa ntekateka mushemere kukampa emitwaro nyona investment emitwaro nkamunana nari 10 minimum tubenito twija tangire president witu mbwena ho muri mwena mugezeho murakize mukora mwija ashanje twetebekanisa tumworeke rukundo na vibe eyitu yantungamo abisha zari yanje bo bahishiraha binji abatakize nabo nimbeta bije akwite twa deployinga karum kasheshe motoka zona nazibugano kuzona zikuboga nabantu mbwena bakiri kweziringa mwije kandi nabo batakizire eshaza kikani manyangu abanyakajara turije yes twinabizo bitu konka tukabura kuja president kandi imbeta mwije mureba kunkwasa na fraga akwe imwampeire mwije celebration yitwena so I welcome you mwije tujaguze
mwebare mnonga mwebare mnonga honorable Hunter ahabwa ishazana na message eyiwatuhereza aho abantu bantungamo no kureba ngo ebiri kugendana bikorwa omucwekeki nibiyamba omuntu wa burijo kandi ko kutwagambira chairman wa NRM atwire naronda obushake mu ihangeri ijo isubara kubanza katanu kumukigeze kandi ayitwe yongera ebintu ebyona tumantu kubaretera abantu batari bamwe na bamwe okwenda kushobora nice kikozerwe nice kiri kukorwa kandi no manifesto ya hati y'imyaka 5 chairman na president na show na yoreka abantu ba Uganda niki ekibashemeye ku bantu bagobamu ekibari kureba ngo bagobere mu munonga twenda gumizamu ntureba abantu batari bamwe na bamwe ahantebe kanisa ezi ahante kateka za NRM hamwe hariho n'abanyamadini abaryaha nabo twenda kugambaho nabo tukareba niki ekikozirwe ekibari gukora kandi ekibakubasa kongera aha twine Bishop Silas Kandogu no wambara twakwakira tu live at Tayari West twendo tugambere orutayero wa chairman wa NRM omuri ntungamo nurumanyisa ki nkaharimwe abantu bedini mukama sima munonga bakutereba Tayari West sima mukama abokuba okutaya kwa president n'enshonga nkuru munonga kandi tonke tukureba nko mugishabo ko itonkabe mezebe benchereza bibone tugambira ngo tushabira bebembezi bitu ihangari kumendwe no businge so nicyo cyo kundebera hano inzire kushabira ihangeri kandi kushabira omwembezi witu anana obusinge bwo butungire na munongo myaka 40 tubugumizemo twayengere myaka ndijo 40 aboko mbyo mwoyo bibone jana ne baro myaka 40 mwen twenda ngo tushabira ihangeri ndijo myaka 40 makama chongere misha so mbwenu ni nsima rahanga abokuba emyaka president atwerekere obwembezi burunjo bushemire kuba bwembezi bwo kwebembera abantu tarukushira inko byabe turumwe bira byo kushanga abantu nabitana nabacwekereza nabita kushesha kama so kandi nabwe nko okutwatandikira omwaka ekisanje eki nkabe bezebe dini turukushaba ngo obururo bwo businge butaba muti ya gas butaba mu kusheshisha gama kandi tureba kirumu nkikorwa nyonko muntu nyino buzurizi abukwa ni ndeshare twashabire zirumuni zikikirira kandi manyango na hati nezi nabandi nuko tushemeye gukora nicyo ndukushabira bemeze bagenzi banje mwe nawo muri ngo tushabire yangeri kandi turyongere kurishabira nicyo ndukwenda kongera kubisya ngo ebiro bibiri kibanza n'ebiro bibiri turukamukoza hina Tayari Bishop ekindi imwe muriyo n'umushabiri ihanga na no kongera kushabira nitwe iwe nko iwenyikiriza itwa abantu baburije bukwa n'umushabira ekimukutwenda muniki ekitwenda muno kugira ngo tugire obusinge tucurere kandi tutunguke byona biranga yaraganisa mbebahikirireho kandi tubikore so nabwo ecyo ni nyongera kubashaba ngo kuturarge hano ntungama tuzena kamukuzi ebiro bibiri na nakibanza tushabiri yangeri kabuka tutarashabira rizoba ryonka tushaba abo kugira ngo president araho konka tushabe no bwa tugumizemo ntushaba abo kwayitonka embezi bebyo mwoyo tuinogumiza mu tushabiri yangeri ngo rubase kwikombusinguzi kandi rukozere kiryo nakoko ebiro nibigendo mesho mu district ya Ntungamo ko kuwareba umunyamakuru wetu Job na Tricia ho butunu obireba kandi niyo basa kubano etegereza oku embereryo negendo mesho ombya karuke kibine cya NRM eshaheji ntujja kubantuza ho mburango bwitu buce tutyo tukutware isingiro ayi president Yoweri Kaguta Museveni yahereze kuhika okubasa kubana shaba akaruru omwihangweri atyo ntujje tukutware nawe om district ya Ntungamo leka tuzeho mburango buce tugaruke tuje tukutware isingiro ayi president Yoweri Kaguta Museveni twahereze kuchimanya ngo yahikariyo naza kutandika kushaba karuru ihangweri tutyo tugumizemu otarugal Tayari West irakari yetu.
handika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha Chituzi yenywere Chituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu Chituzi cha Shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba Chituzi Farm Company Limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo Chituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. Mbarara and neighboring districts, the Western Uganda Agriculture and Livestock Trade Show is coming to your region. Are you a farmer eager to boost your knowledge and skills, or an entrepreneur looking for business opportunities and markets? Join us for our 5-day expert-led trainings on modern farming, dairy development, piggery, bananas and coffee growing. The show will take place from the 2nd to the 6th December 2025 at Mbarara Independence Grounds. Entrance is free. For inquiry, call 0393 256 994. Brought to you by Agriculture Shows Uganda in partnership with the Ministry of Agriculture, sponsored by MTN Momo, Bank of Uganda. Every journey begins with a strong foundation. From bridges that connect us to power that drives our future. From towers that shape our skyline to railways that carry our stories. From welcoming gateways at Entebbe to the roads that open our protected lands, to the landmarks that define who we are. One name that holds it all together. Built strong, built to last. Built with Hima Cement. abari kushangwa protein abikumi na mushanjo garage street abatwire ni batwisiye ubuhereza bwo kubika no kwewura amagoba make batugabura umubishoguzo byabo byo kumara imyaka 10 bakwereza abanyayuganda bijane koransia on promotion yo kugarura aba customers bakurabira mu kubahereza bicyonco nyamwinshi okurugabira 20 byo kwa mushanjo mwako mpako kwa kashatu kwe 2024 batera hot drive ahabwa aba customer babo nabo kuganyurwamo ahitura atungire bicyonco nyamwinshi tukurabira mu kugura imigabo umuntu uragura imigabo ya miliyoni 10 no kwiyongerayo no kwihangura romusiyasi yagwafice ya digital iyo takwetenga n'amajuta kandi baragura imigabo okuruga miliyoni 1 n'imitwaro 9 okwika miliyoni 6 ogwe nayihangura rente boy freshen yamate kandi abandi kuruga miliyoni 6 no kushoma hasi haruhe birabo nyamwinji nkembuzi emifarasi za TV t-shirt ne kofira za hokasako hamwe n'ibindi byinshi kandi ni urayeta bo muhureje ukareta aba customer kugura imigabo abaryo muri 15 no kwiyongerayo niwe titwakusiga nyuma ebirabo byawe bikutegereze kumenya bukukiraho resime yasura mushanzire cyenda na mushanje nkaga namwe ana na mushanje nimwije tujabuze tushemererwe tugure imigabo kandi tukurakurane nambara ukasaka. Speaker, to invite the President to address us. 2 minutes, those are 120 seconds. Yes. I will use less. The party chairman, Right Honorable Speaker, my fellow SEC members, allow me to thank His Excellency for really giving a vibe for Kigezi sub-region. Allow me again, as the boss of the Western, to welcome you once again in your beautiful scenery, your beautiful home. Everybody is waiting for you to really show the love. Allow me again invite the second National Vice Chairperson, female, to come and
invite His Excellency to address his lovely people. Thank you. NRM oye! NRM oye! Isingiro oye! I don't see the excitement. Aaron, come and translate. I want the baby. Come and translate. NRM oye! Isingiro oye! Museveni oye! The people of Isingiro, abantu b'Isingiro, want to thank you so much for loving NRM. Twenda kubebaza mnonga abo kwagira NRM. Honorable Bright Rabirama and the team want to thank you so much for supporting the party. Twenda kwebaza Honorable Minister Bright Rabirama na timu yawe yona abo kwagira ekibina kitu kya NRM. And we want to request you to vote for NRM from top to bottom. Kandi twenda kubasha tukubeshenjereza leka twagire NRM kuluga yiguru mpaka hansi. And you should vote all the flag bearers. Kandi mwine kwagira aba flag bearers bona aba NRM. Your Excellency, when I came to Isingiro one time, I was named Kemgisha. His Excellency, Right Honorable Speaker kiyishire Isingiro kuno mungo kubanza bakamwizi nalisya ebakweta Kemigisha. Your Excellency, in the bid of respecting what you're preaching to the public, the manifesto that NRM is giving in wealth creation, this morning we opened a circle for all the district workers of Isingiro. His Excellency, habirya kwegesa na mnongo abantu kurugo mbworo akasheshaka baiguraho sako erikwata na mnonga abakozi bona ab'Isingiro district. And Isingiro district is one of the most organized districts, and it has been the best district in the last 3 years. Isingiro district niye mwa districts ezili organized DJ ningezi n'obuteka kandi niye district ebenekira kusinga umuyanga litu ya Uganda. In service delivery, in all the money that you're sending for PDM, Emioga, the money reaches to the last person. We want to thank the leadership of Isingiro. Ahabuhereza na mnongo bukwika muntu wahansi ahasente za PDM ezokukira kusindika byono muri Isingiro nibigena mpaka muntu wahansi. I can assure you, Your Excellency, we do not have audit queries in Isingiro. Omuri Isingiro eji twenda kumanyisa His Excellency musitwire mushonga z'abantu abakulya sente za government. Your Excellency, we want to thank you for giving money for the road of Isingiro, Rakai, Kafunjo, Mirama, Ntungamo. That money has been approved and the design is ready. The works are starting. Thank you, Your Excellency. His Excellency, twenda kwebaza abo kwikiza sente ezikuza kolomanda gwa Kafunjo, Mirama, Ntungamo. Esente zo parliamenti yamaze kuzi approvinga ngamaze kuzichiriza. Your Excellency, we want to thank you for the Kagera major water project. All the villages, all the sub-counties in Isingiro have water, and in Mbarara. It is only that it has not been launched, but Mbarara is already using that water. We want to thank you for that project. His Excellency, twenda kwebaza abwa project ya Kagera eyamizi agwatwire twenda kumanyisa mbe byalo byona batanche kukola kandi Mbarara amizi batanchire gafuna kandi twenda kumanyisa His Excellency obule bwabwashire ntuza kweta kandi ogalonchinge. And we want to thank you for introducing the Dr. Deep project. Dr. Deep project is under OPM, and this being a refugee area that keeps refugees, it supports all the sectors in the area.
It supplies health, energy, water, all of them. We want to thank you for that project. His Excellency twenda kwebaza abwa project ya Dr. Deep eyiwatwire kandi Dr. Deep project neija omu districts ezine empunji kandi ejo Dr. Deep ni project njikuja mune ekwata byamagara ekwata abyo bwegese kandi ekwata na byamizi. Your Excellency, finally, this being a border district, we want to thank you for the peace that is here. Because this district is prone to insecurity because of the borders, but now we have total security, total peace in this area. We want to thank you. His Excellency, twenda kwebaza abo kuja mu Isinjiro district ni district ya ha border ekushanga ne bordering na Tanzania na Rwanda. Twenda kwebaza abo businje obo basekutwereza na security ntukumanyisa mu security ninungi munonga kantali mu butabanko bwona mu district tu Isinjiro district. And finally, I want to thank my SEC member, Honorable Mushabe Moses, for donating 30,000 T-shirts to the party. That is a patriotism that we want in this party. If you can give whatever little to the party, this is our party. It is not a president's party. Tukshemani twenda kwebaza SEC member Moses Mushabe kancha person wa district nga NRM wa Isinjiro district abo kujamba basekutwereza T-shirt emitwale 3 kandi ogwenchereko mutima gw'ekibiina kancho tukushabuli omwe kuba n'omutima nk'ogwe. I want to thank everybody and I want to request all of you to own NRM. It is not a Museveni party. It is our party. We must own it and you work for it. And I want to request the people of Isingiro vote for President Museveni 100%. Twenda kwebaza kana nokusha buli muntu ena lyaha bantu mwe NRM kibina cha President Museveni konkane kibina cha twena ntushaba twena tubase kuchegitiramu kandi twena tukusaba ntugirambu abantu mwena meke tweze President Museveni akaruru tubase kufuna igana ahari igana. God bless you all. NRM oye! NRM oye! Your Excellency, kindly come and speak to your people. These people of Isingiro love you so much. Kindly come and speak to them. NRM oye! President Museveni oye! Isingiro oye! Ravirama oye! Kale mustame abeno kustama abisinjiro mu ruhoro je abakochi kamutata yo dansi yanyu dansi y'abakochi tabakujumanyaba anu bajeta ki entogoro turaje kugenda ogwoha nanka Ocho chibishongora astere entogoro kwara bagini abakabira kenje yamwete bekanise abakagarama nimo muri kutera entogoro. Vice Chairperson wa NRM Umchara kandi Speaker Vice Chairperson wa NRM Western Secretary General abana b'embezi bona ne mumwe n'abanyisingiro nejaha n'abembezi abandi kubanjurira entekateka ya NRM 2026 kusya umzila hale mtu mwenye rudisha nyuma kidogo 2026 nyuma kidogo Enkumye ibirabe na mkaga
okusya 2031 okuraganisa okwo kuriyo omu manifesto nibajya kureta kope omu byaro Amerika bazihereza abembezi b'abanyabyaro nibazibaretera kongo kwenda kunza omu manifesto eyo harimu emiganda mushanju ito abanyankwera bakire ntukozesa ikigambo omuganda konka imo bana bato nimukozesa amatafari mbwenu okurigirira okumukwetegereza mukozesa ikigambo omuganda abakukwetegereza nenga amatafari abakumanya eby'amatafari omu manifesto eyo ntworeka emiganda mushanju ninga amatafari mushanju agenda remwetere ahanju ya Uganda omu myaka 40 itafari lyokubanza n'obusinge nyenda kusiima Ruhanga ngo erizoba n'enyuma aho nyiziraha njwere yero kandi ntene embundu kurwana abokuba enyuma nganda abo muri isingiro nyine embundu nshanju n'ebiri nkarabaha n'embundu nshanju na mwenda narabaha n'embundu 95 narabaha n'embundu nturwana mbwena hati ntwija nheja abantu bona boija rero abakazi rero ibimuga bona boija nibemuruka abo busingi nabo mwebaze Ruhanga ukubanza abo busingi obutwine hati kandi musime NRM abo kureta itafari eryo ekarta hari Uganda ukureta obusingi itafari rya kabiri n'entunguka entunguka enemba rwibiri urubajo rumwe n'emisingi y'ebyentasiya omurujungu nimisheta economic infrastructure ejya misingi y'ebyentasiya n'enguuto n'amashanyarazi n'amasumu n'amaizi agumana mugamba n'ebyoma bya ICT ebyona n'emisingi y'ebyentasiya rero n'orubaju entunguka erimu emisingi y'ebyentura y'abantu social infrastructure egerimu amashomero n'amarwariro nka byona biri mu cyandiko cyanyu kana no mufayirani yo mbirimu byona bihandikiremo shane kinkwenda kongeraho kutwagira mu government twaza kwetegura kake nkagabona imanye streka twatema ngo utari ku rugambarra tuzakikagate twagikora kuza murongo nimugireba Elia kandi kuriya twareto kuriya twakora ka kitumba kuza kabare kuza ntungamo mbona atsigeraho akashako akakikagate kitwe miramahiro kandi abo kumanya cyanga cyanyu turanze nguto yakabingo rwekubo rugaga rwangabo endinzi magabi rakayi mutukura ngutegyo tantugiranzya imutumu kujimanya abuke numara za motoka nyuri nyinu kujimanya wabini ndaba mune bigere so ngutegyo tantu enda kujikora
konka abantu bita amukuronda kuzombwebembezi mbahabura ikintu cyo kutakwata bingi kukerereza ibintu nk'icyo ushanga inguto neturaho nabo ko bakwata bingi bakwata kiriya icyo kukerereza ito nkore ito yabahekera twata kamwe twata bingi nicyo mushangira abaserikare baitu bararumajwe g'ibinyatsi na hati abakora rumajwe g'ibinyatsi abako twenda kwebeha mutine sente zo gukora ibintu byona umuntu gumwe ito tukamani tugira kantu ikintu kimwe n'ingabire bitwakora ibindi babitegereze konka abantu tubakakegereye noshanga impaka benda kore iki benda kora kiriya kuko nyine ndeba obusinge bwaburoho number 1 enguto ndoshimiye kugarukaho rero tukataho ibindi nkamagara no kushoma n'amashanyarazi bibikora umunongo rero ibindi bikaje bwanya mbete ntuje kubikora ibyo mashomero n'amarwariro mahorere bikozurwe byona kandi kirungi rahanga kunda NRM icyo kureberaho akashere k'abajungu amashitaga Uganda peteroli abajungu bakagezaho kuronda amashitago ukuyara 12 ukuyara 15 mukagababura ere mu kwizire yagavumbura ranga yagatoreka mbona amashitago kabahore cyaho ngeja kutandika kurugayo umwaka waza kwijogo twagira amashitago okukora ibyemerimo ituru gukorana byoroba konga twe twaronzire sente ezo kukore ngo utegi yakabingo kuzamutukora twe twazironzirezo tuja kugikora hamwe n'eriya yakitwe miramahiro Chanete betaka tungire sente n'eriya rukorabo mu rushozi nyamuyanja kuja kufumikira kabuyanda konka twagira amashitaga tugatandika atagwa n'amashitaganyi eriyo nizuba nirumuha amazuba agamashita kuri nyuma y'umukore kiri kwiragura ni Kalbat n'enyanja n'amaziga y'enyanja so mbwene ndita fari bya kabiri NRM erieterari Uganda entunguka embaju zayo zombi emisingi y'intasiya n'emisingi y'intura y'abantu kuba twakiraho no NRM yatangiye kutanda n'ibindi mu myaka ya nkaga tukiriya begi akari ibintu byakare za DP za UPC za kabaka yenka konka bo hene kibaye batareba bakabagamba intunguka inguto amashanyarazi nkebiyo kubana bagamba konkitwe bakashangiru ito baturomo ikintu cyo kutunga ntikebemeza munonga nuho umunyankore yaza kwasirira kushabira rahanga agira ati katunge nte n'urutoke tari kugira ati katura harukorasi nga nagira ati katunge nte n'urutoke mbwene uko nabene impurura bagamba enguto amashanyarazi beta abantu abo bakabine mu burari kundi kuba ndi hanguto ya korasi unka ndiyo mworo nikinyamba ki ukuyo myaka yankaga tunajya ntanga abantu abo bija kutabisa rero bazo muri yebe nguto oye mashanyarazi bihamawe
aba kandi bazerera kabateye n'imizi niko kubangira singa mbwenu no mu university of Shoma mu lecture rooms ukushanga ntwakana n'abashomesa bono bagira ngo korkureta korasi abantu bo nibegera kuba bagega kandi baza kureta korasi abantu bakaguma mu bworo nkaga n'eshatu nkabandi ntara ejenguto yarga kampara ya korasi yahika kabare kandi nkaga n'etanu tuza kutera cricket n'umupira tesokoreye twagenda nguto ya korasi ukishika soroti enguto yate emazire imyaka 60 no kushaga erkorasi kokane rizo wagenda hanguteye rushanga aboro bakiro na hati korasi ro kunka boro baro mbona aho nuto yastinga abantu bitu baza kuga kugira umuryebi abantu abatakuranzya mbona hati mutanise entunguka nemanyisa ebintu byatwena konko bugaiga n'ubworo n'ebyawe iwe nk'omuntu nka family nka company n'ebyawe entunguka neyatwena kandi aho omuntu w'omusoga niho yizira akakigamba akagere akange kakira akaife umusoga ya kihege atakange nikakira katwena akatwena nakatwena konka kanje nakanje mbwenu umyaka yankaga twatandika tuyabeje twazomba turajye umbantu twabahabura nyona nkatandikira nyabushozi aboka twatwafurikiye twarigire ntunga abanyabushozi bakahirwa twagaba twafurikire ntunga mu nyabushozi natandikana abanyabushozi n'abashomesengereyo mbona tkamboreke abamwa hari yabo abatungira ingiri yitu muje kureba uko barahati Amazina ninge George Matongo owangoma mgongo gutwera ngo takasho nta murimo gwanje ni murisa nteze mujya kureba nuko itandikira tatakanda gento bakuya talo bo hagwache dan meirisa zakanya nagura mataka nyuse nazo zakorera ibintu twenda zakubitiza abana bihereze naturu kabanza mu nyankore naje nahindura nk'umwata ngo nzungu nuko zahanyuranye nasunga atuzungwe zo ndisumute. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Hati mbwenu atogumsheja matongo tashomire n'abanyacyaro baito b'abanyankore abantu bakorenda yonka batakumenya kukorera endanenshaho kutwabashomesa mu myaka yankaga basimuka ati mbwe n'ubwo numureba n'umugeiga hati buri zoba natunda rutamagana mwenda z'amate ebe yo kurya hansi aboka amateni mengi natunda runana buri lita konka buri kwezi miliyoni 2 umwaka miliyoni 250 atahindukire numureba ari mu junungi yentura
enemu sola abana abashomero gumushima hora nagambo rujungu graduate mbwe ntatamagara gego n'agahindukire konga kandi arahare na korasi uko yari bageta ngoma ntahare munonga na korasi kurugaho ibari ni nkamahiro nshanju nabo icyo entunguka eriyo ninke konko bugaiga buriyo hatogo twamutaho twatandikana twagira mu government engire twabe ntuburira turi abeji ntuburira turi nturwana mu kishaka nagire to mu government yona natanga bashomesa bashejamo bacyaramo muri cyo kugira mu za korasi n'amashanyarazi n'amarwaruro yes ibiroho konka iwo mwawe uryota ato mukaruruka cyane na mukaga na habara bagenzi banjye twakitomu manifesto mbwenu tuyino kugira embazi ebiri umbazo gumwe ubwo bita karufunziri bendo mbazo gwabo umbazo gwa kabiri ubwo amataka mahanga abamataka mahanga bano basakore kibayenda cyona abo kwana bakorera hango nubuja kubaje konka bita karufunziri nyunka bare kibaro ebintu mushanju ebimwa kwasa gukora icyo kubanza hika y'umwani cya kabiri hika y'ibijuma cya kashatu hika y'ubunyatsi wente zo mucushu icya kana ibikuriye byeka kuriye kanyuma tayenkoko z'amahuri kandi nayo oteyo empunu korotara musulamu ninga abanyankora bakari bakaba batarya mpuno kunga bahati bangize ngo bazumazero mpuno hati abo mazinga ningo mumpita mukore fish farming ibido bibyenyanja twakitoma umbahandi cyo manifesto konka abo kibintu abumwe bakufa konka hagira babahurira nabone kambore cyo mutsigazi basangwa arika murebe ibyakozire kandi nuko yabikozire Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. There's a foot ya tan ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi kawuga bamwidukira katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutwoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5 ayi president yaida yatulungamya yakoba tubana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byona yabyogera nze napikinga mu kyokulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5 sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire president ya kaino sawa dino tutambwire tulina enkoko mitwale kuna mulala tufulumya amagi etwe 2,000 buli lunaku etwe 2,000 divama milioni 2 buli lunaku omwezi diva milioni 6 omwaka tuba tuli mu bilioni ze mukaaga n'ekitundu ati mwenu ubwo musigazi
basangwa mwamuhurra ngo bakana ba Rwanda akarimo ka LC5 2007 wabera LC5 kawugu bakaba muhiremo batanka ku Rwanda akarimo ka LC5 akakamuri nazayo kunaze nabaga beti mwe bana mu kugira umuturumo wa government kandi mbasa kore ibyo mugasho n'uko bamutari mu government nguwe yihamo okuri ibinabagambe ibiko bagambira hati biriya mushanju okora hafunzire wihamo okuri senkoko z'amahuri hati ahituru kugambira buri zoba na shoulder tray z'amahuri 12,000 buri zoba atasiye miliyoni 20 buri zoba umwaka miliyoni rukaga no ukwezi miliyoni rukaga umwaka biliyoni mushanju na miliyoni 200 hatogo nibengi filmu zanje aho zijwira abantu kabo namboni ndebo uri musheja wo mukiga wa Kabuyanda w'ibyenyanja ni mureba aho na akanahurira ngiri yanjye wo musheja wo gutinkumanya hato kwari na wakahurira ngiri yanjye kongati kamutere hartambi beje bakutere hartambi ne unkukozesa kushomesa. My team in touch with that man. He had started fish farming, that old man. Hati Muhammad Wabasangu we omuri yamushanjwe binagambire ayakehamo enkoko z'amahuri zonka yagegahara katuze karamoja Mr. Korea Dick Ogira. I am a model farmer in Abim district. My village here is called Arangetoy West. Arangetoy Parish, Abuk Town Council, Abim district in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the president through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings and I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes, you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was in June. Then second harvest in November, I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2 1,000. And people are buying. These mangoes are very good. The mangoes trees you are seeing here are giving me money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda,
Kaguta Museveni for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always harvest. I don't harvest mango. I harvest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. And this money I will use for paying fees for... Hatogo msheja, alkara moja, mahiro maganata anokuruga. Tari ungo to yakorasi, kuka mhuru. Kuya tungira ati emiyembe, eito ahere, bona bumbu Uganda yona, Operation Wealth Creation, uya jihamia. Hatu no huru kwari, ukwari ki. Nyoti nyenda kugambira abantu kukora, ikinta kukora. Abana hawiro kukora hafunziri. Nyonyi n'amataka mahango konka government nkakora nkozile twafamu utwa government ahika inezi ntani magambira murebe ebyanje binkora nayo. No, the 4 acres model. My name is Dr. Maurice Kuchen. I am a commissioner by appointment, deployed at State House, and I've been assigned by the President to execute the 4-acre model. And I've put them so far in 10 regional zones in the country. Now, the 4-acre model is an idea conceived by the President to guide our farmers on how to utilize their small acreages of land so that they can earn more money through intensive farming. And here we are talking about enterprises that have good yields and high income for the household. So we have the fish farming, which is one of the enterprises that can be done near the water without interfering in wetland and tampering with water flow. Then we have the zero grazing unit. On the other side, we have the coffee, we have the banana, and also a household needs food crops as 1 acre plus fruits. So this idea of the 4-acre model is to support income for the household. And as I will go into the small mathematics, you will know that it's capable of pulling somebody out of poverty. Now, specifically on the fish pond, here is about 20 by 50 meter pond, 1,000 meters squared. After finishing the excavation, we stock 10,000 fish. We feed it for about 8 to 9 months. In the north, which is warmer, the fish grow faster. And in the west, which is a little cold, you add 1 more month to reach the same quantity of grams. So by that time, the fish will be about 800 grams to 1.5 kilograms. In the market, the fish which is 1 kilograms or 800 grams here costs about 10,000 shillings. So having stocked here 10,000 fish, by 10,000, somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this particular acre, somebody should be able to get around 140 million shillings. That is for this particular. Mwahura, kafamu kanje, aka governmenti, akarira. Abantu banje bakatamuhika yo mwani, batamuhika yo rutoke, batamu ebijuma, batamu ente zo kurisa zo mu kiju, batamu n'ekiriro cy'ebyenyanja kintaratere n'empunu mu nsasire, empunu tinguza munonga. Mbwenu nohurira abantu banje ombyenyanja byonka omuhikemu nubeha miliyoni 180 omwaka waweza kuyaho ezo kukozesa
so ebona n'obujuruzi obukoreka ngo nubo wakubuye n'ahafunzire wakoze wahura ukabura kwitu nuhe mu kihango yabo wakora bina ninga bitanu hari umushanju ninga wakora kimwe nkabasanga ate abana bafunzire konga n'abahango nabo babasha gukora ubwego ubukora hango nabo namo kamboreke palm oil farming in Karangara in Maruzi if they can show it kuba kukoreka ebinazi murebo abo nabo abakora ahango mbenu mbaron hati ugo n'umuganda gwa kashatu enaremu itafari ya kashatu enaremu iritera hari Uganda ukabura abantu ukora ibyo bugeiga bakareka kugira ahantunguka yo hati heje kibuzo cya kana nacyo enaremu cyetereho umuganda emirimo neshangwa hi icyo nacyo nikifuzi abantu ushanga abantu deba mashamba ga palm oil ibinazi mugareba ga mashamba mtakajana ngo Museveni ari umutwani tuonka twahike nga nibihango na bitu biriyo agana mashamba ga palm oil ibinazi ebitwihama amashita go gukora sabuni yitukunaba agamashita twantu gashaka huriro kushaka amashita go kunaba sabuni musha abaheru kuba kutuyima amashita inzuru zitwita mustegereza kushaka amashita go gukora sabuni demwe na hatereo Karangara yona Maruzi Buvuma hariyo amashamba gebenazi agashuka gariyo kagebikojo abahango nabo bariyo cyayi abo bariyo konka yuninjira kutamani ha muntu umuke ati katiza kigambo cy'emirumo emirumo neshangwe ukuzi abantu bajyangwe emirumo neshangwe mu government hachi Uganda kene abantu miliyoni 50 emirumo yone ya government kane mutwarana na munana netumara mwe tureba ngo kuno kufuzi abantu tubajya tiga mbwenu muhuguke katurebe imirimo yakurwa katurebe basangwa uriyo twatwarebere ubintu byankoze eranga bikasera ntiye kingamo weno gerakati tu lina abakoze ebikumi bisatu aha freeze there ateke njamani nyenda basangwa 2007 akari omoro ari mbakuru Rwanda kari mu ka LC5 kuna abahugura yazo mu nkoko yagegahara muamureo kongo bugega bwabasangwa bwazaremera 300 y'abanya-Uganda bandi mbone twenda ngo ikintu cy'ukurebera kimwe cyonga twino kukimanya ngo emirimo nezarwa ubugeiga boha bw'omuntu nkanye Museveni bwa family bwa company ninga na government nene base kugira za company zayo ezo bakweta parastatals emirimo erukurga umukora sente nokora sente ko kandi uzara nemirimo mbona tumwareba basangwa emirimo y'ubugega buzeire katuza makorro no aha freeze hati mwene gitawo ni mukureba neta unisya iketaro ndwizire hati ire nambare neta uri amakorro gonka imutane zumukumanya zambarra za kabare za ntunga muyitu
n'obuduuka bw'esabuni bw'ehuzi bw'emyenda bw'amashitagetara kurukuza omuduuka noreeba omukozi omwe nambona hariyo waitu ntunga mutuka twineho omuhindi waitu budara akagira omukozi omwe bakamweta Rwabukutura bakaba bari babiri akariho Rwabukutura n'ondijo abantu beta w'ekiharani bakaba bari babiri abakozi ba budara babiri konka taga amakorero iryo tawuni eryo erimu amakorero 75 hati kasitahe omururumuha amakorero tureba abakozi abarwo katuzo munda aha freezer deba abana abarokora mu factory uko bari kwingana no bareba ati tawuni y'amakorero ya nambare nekosa abakozi umutwaro gumwe n'enkumi 2 katuze n'amamve turebe n'amamve n'amamve harimo amakorero 273 hati ngakosa abakozi emitwaro 4 tubasa kugumza munsi yo no mu Uganda yona hata amakorero gazere mirimo akakekuru kamwe n'emitwaro 30 umukanya kake ahikatandikire kwija imirimo ya government mwajurire emitwaro 8 mbona tamakorero gaine mirimo erukire ya government mirundi 3 kandi gakijana hati nabo icyo itafari ryakana era NRM erukutahari Uganda nuko okugura abantu kandi koreka ngwe mirimo emingi tere mu government eri umbuhingi no burisa bo bantu ko kwera imirimo yabo eri mu makorero eri mu gukora iby'imikono eri mu mahoteli ababodaboda n'bareba bakata ubuhereza mu transport mu hospitality mu tourism emirimo niyeri ndita farya kana enene muri etera hari Uganda haragana matafara 3 ngani jaga kugamba nadi mu press conference abakata asitini bwire bukumara mbona umungerejo hari abana benashomese iby'imikono abana babero banagirwe amuhegiyo abwenkorambi yokta okushashuza abana mu mashomero abana babinga mu mashomero ubwana bazo mu cyaro bashobero nagambira aba tani mbeshengeze abana bashomere bushomashomo bwa government kunka bakuru b'amashomero n'abandi bagarara mu fees abana babinga mbona kuna reverent yo kantandikeho rwangisiriza yanjye kantandikama ubushomero bwanjye inshomesho z'abana busha rero abanshana bakareba ekibaro nambona ubu bwana ubu nibujukuru bwanjye ubu nashomesha hata babiri omomojo no mushiki bahereza ubujuzi utazagamba bingi gamba cyakwihira mu ishomero kandi cyo washomere nate byokoreka gamba bingi sebo Mr President amazina ni Arinda Humphrey kuruga umugombora ya Kagate Town Council kamara siriya yakana na stama kumara mezi yo mu cyaro ndi frustrated washtamboki school fees ekija yabura na marubire buringwa ndi yawo ndika street kid nija nahebwa omami Nelson Wita kuruga kabuyanda no yangambiro project age ngaza kwecuranti nashanga nayikiro omu industrial hub tibaranyiro shirinje na 10 aho kubahatiye kintu ekindi kunayikiro mu industrial hub banskiringa bampereza mindset change kuna maze kutunga skill omu byo kombeka bampereza certificate yanje ejo certificate teka byamaga Mr President nashohora
omwami Nelson Wita yanyongera kumfunira company yo kutandikiraho kugira ngo enyongere aha experience omukombeka ejo company ya Mr. Kwed Construction ejo company nkajizamu ntine experience eri kumara nakora amezi nkashatu under supervisory ya Mr. Hirare nijaniya mu experience kuyamazire yandire rizinga yaja ngo hate yiwayika niyo nakushoza zaheru otungeho experience niyo shomesa abandi eze shaha omu experience yinyine mbasize kongeraho project ya interior designing omu interior designing ejo eri under construction anyina abakozi batanu abundi ikora nabo Mr. President sir at least eze shaha buriya kandi tunga omutwaro gumene chweka konka gumene chweka nimpamya batayi banje abuna yegisere nabo tukakora group tino muntu cyakorera gumene chweka nitunga company nitunga contract kurugom bataka bitu bisinjiromu tupatane bizimbe ekizimbe shanga wachikorera budget ya milioni kemene chweka ya reba wazigabaniso mbakozi ngabatano kuza kwanjura umurimo omu weeks nkibiri oshango shashwire obashashwire wojiro mbakwe okushashura obashashwire mitwaro 9 milioni emwe chwekejo shango ine balance yawe ye mitwaro nkaga mitwaro nkagaho nimbasa kushashuraho rent yanje nanye mndebeka na savinga we emitwaro 20 kugira ngo nyencha kare company yanje njongeremu ebikuburamu konka kumbere ndiyaho mugisha murungi Mr. President nyongera kusima akuba batize kutwatiraho kabana ba beneficiaries bawe omuri sinjiro account yitu eyindi kwebembera kache ya person wanyonje watuteraho support ya milioni 50 ezitu akwasiro muri 5 na kama tuwerwe kabasha officer witu Mr. Patrick ninyongera kusima akuba totuberire patron mubi eyitkuburabura otwata mukono otwerko manda murungi so nibyeyo Mr. President webare mbakwetoha Arinda Humphrey Kurugachika Town Council. Mbona Arinda akali umoro atatanchi kuumugiga. Atana ko sabantu batanu nabo. Western President amazina ninywetwa abao anyensi ninuga Kambizi Town Council. Kashoma naika primary ya Mshanju. Kuna ichiro primary ya Mshanju sente zabora nashitama kuna birendiyaho na horo maranga nibagira ngo omu industrial hub rushozi hari ishomero ngegisege mikono najenda nahikayo kunichira nangwa nkatina na mango bundi school fees shabazemba za kujiyahi kuyikayo kashango okuryama no kwabusha okurya no kwabusha tine kibabire mbakushaba kuyo bakamba kwereza skiru kega echarani kuna mazere kurugayo na twamara mezi mukaga kuna mazere kurugayo na ikomuka kuna ichireyo aha rubaju hari ishomero bakabiye n'ababoda babahereze biharani nazo nagira mbona kanyegere charani tumureka bababoda kagumanisho mwazyo nkabegesa Headmaster yanyikiriza kuyanyikirize ababoda natandika kubegesa okwezi bakamba mpe mitwari 10 emitwari 10 ejo nagumana savinga nagure byanje biharani bishatu hati nyina abakozi bashatu okwezi abakozi abo nimbashashire mitwara 4 na nyembwineho saving eyanje kandi na capital eyo garamu mbweni kusima Western President abazire nabeshengereza abatona bakuru abakutera karuru nabeshengereza mu mpere Western President NRM hoye President Museveni hoye webale Western President hatumbweni mureba obuzare oburi hagati ya obukugu umwuga ubwiga n'emirimo aba bana bakaba bari aboro batene imyoga y'ibine tunabahera imyoga nija kutezene mu kishari mu bana utoraheze tunabahera imyoga batanka kugira ubugega buke hurati bazera imirimo
mbene agona matafarana aga NRM etere ari Uganda njo twagira sinyaburamu abantu ba Uganda muhagire NRM rebi yakoze rebiriya deregumizemu enyweze bibi yakozire kandi iyongereho nibindi bitaka ukozurwe hati icyamuheru amezi gakagera agamezi tukaja kukiza abantu bambarara abambara bakabara he kwita umwoma yirho abambara bakakwata kubi umugera gwabo uguruhanga yabaheri ubwo ruwizi bakwata kubi urizo batanga kugira amezi make bagiriro aje bambara kabafu kutara timburo ruwizi kangende kagera mbashakira amezi twagashaka mahiro ashotone itano kuruga kuri yigari ugasya mbara konka plane ejo ne isingiro neja kuzama isingiro yino mutunja amezi go kunywa konka mutunja namezi go kushikira misiri yanyu abokuba obwembezo obumwiruma no butamanya twino kubwehara tukubasa kugira abantu bari aho batakumenya umugashogwa wo kushikera atkambore iki cyo kureberaho icyo kushikera Dr. Muranga umusurugweto gwa bushenyo gwa Presidential Banana Project This is where our model plantation is. Plantation which you've had, we've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part is water, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PBD does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This farm, as per NEMA allows us to use a third of the water flow. But in the dry season, we even just use 12% of the water flow. So there is still enough water which we can pump. We've already finished the feasibility study to distribute the same irrigation water to the farmers, mainly along the water pipeline. So the structures you are seeing here are mainly to do primary filtration of the water. You have seen the color of the water through that aeration. It's our water in the western region is full of iron. So we always reduce the iron content by passing it through the air. Each of these pumps 40 cubic meters per hour, and it has a lift height of 140 meters. That's why we are pumping. Hati echikuru a project yitu eje abushenyi. Dr. Muranga orkwembera umurimo gwaitu na sharura tani 53 zebitoke buri hectare. Abanyankore abamwetoroire nibasharura nibatema ati ningambura mikoro ba Kampala nayi. Ibitoke tebabisharura ibitoke babitema. Basharura mugusha, basharura uburo, basharura ibicori kongato. Namwe ibicori nabyo bakandi bakweto kuhenda konka uriya hatu nururimi. Mbona hati Dr. Muranga na ateme ibitoke tani 5 n'eshatu.
abanyankore abamwetorere nibatema tani 5 umuhekte batu Dr. Muranga abo kushikera no koza urwezo nabakize mirundi 10 hato liona tayire bukanga kuriya ubitoke ariyaha bamweto arai aha iroko to bujuzu no temo to muhekte no shikera ninga to kushikera Vanyeta Bruce Benmanara, Yomi Duet Doce, Timshikera, Conca, Tuncoa, Gambra, Hinda Bendoce, Tqueto Temedoce. Aha, Tuxarur. Unquesi, in Tema, in Contamaganasha. Umaka Zinga. That is like 3,600. As an Zinga tons. Antumtana wantu tuzumunkota tutuguzamtana zimkamani konkejeri takufujira twakuna chance ya mizaga tukafujira hata umtemenkota enkumimi ibani mtemenkota enkumiro kwezi. Very good. So when hati NRM kale wobere hati mwene kinko bashaba NRM nukuba abakozi abo mushana abakoyembera omushana okumanya so mbwena abantu kuzombesharira bakabishija nibana mbere ndikabare nimbagambira tumanya hati okuzombesharira mukabishija nimba mukozeresho bibire yo kubanza mwashishe kishara ya kabiri mwasera emigongo ikintu cyo twakikwata twena okushishe bishara kandi tukasera emigongo urunyankoro murutegereza okusera neki orukwaza kukishobora neki abo kandi nangu tumanye okutora kishobora okusera neki orukumanya urunyankore hamuzindaro mwashisha ebishara mwasera emigongo esho bibiri okusera please kwabarema kamaza kumpenda no kushoborera kamtankwatsa urukunkwatsa noha zamuzindaro hari okusera ngayo kangwaje boshitame ugo no mutanzania ugo okusera neki Your Excellency nabanyeta Julius Agonda kanduho okusera lijambo tutagiye muhendo cyo gushikire umuhendo gushikire okutakintu omuhendo gwacyo gushikire kantu hiro kostamiro koroko omukyara niyaza kutushungura omukyara ogwo oyero jo tushungure abokananye okuguma ninye ndikugamba mwampenda mureke kumpenda mureke kunanga mureke kukongora Musehi ninyetwa naye bane dabiga okulira ekintu nuko kusera. That's exactly.
Okusera ntimanyisa okuririra ekintu okabara kukyereza ekintu oba wase oba wakiriye nikyekyo tikyekyo bantu mwe tikyekyo mbwenu hati okwihamu kake kandi wakwiremu kihango bansera natwara ente mu katare bansera ekindi okuzimba tikimwe okuzimba neki byombi n'okukwereza ekyahansi kandi kyakubikira ekyahiguru mbwenu hati egy'emigongo ntugiseera okwihamu tani 3,000 zananka ebitoke 3,000 emisisa y'ebitoke 3,600 tutwakita mutani konka twashukyerera amaizi impamento tubaza kufite n'emitwaro 4 y'ebitoke omwaka mbona orundi orutaro orutwine kuzamu tukasimura abantu bakakimanya twena tukareka kuza kutsikanira nanga hata ekyamuhero ninyenda kureta industrial park nkore nkaimwareba mbare konka mbuzira itaka nkawa nyine itaka ryanjye ry'empungi nagambira abantu tumutafayo tari itaka ry'empungi inja kuchara kuchweka ni industrial park hata abantu barwo omurushozi niba Rwanda nibenda kutamukinga bitakure kamwa bingire kuriya tumugenda mukaguma ko muhingo ko bitakure kumara bingire burahantu ntuje kwihamuki ushanga harimo okuhaba hati kathereza aho njore yaza kwija NRM oye omuguruso w'ekikofira oye Isingiro oye Uganda oye East Africa oye mwete abebendera enjure yaza kutushanga ekigambo ky'ebyoma by'enguuto nakitunga mwine okutunga ebyoma by'enguuto ebindi habwo district ni mpango Your Excellency, program yetu atigazaho no kuhereza flag ba MPs na NRM chair LC5 chairperson on top tuineho Ambassador Adonia na Honorable Kasisi Ambassador Adonia nyambire okwihamu Kasisi ogu kandi nanisha bangu batere kishane iwe mzee twine abafronasa abantu 10 abor kumanya kandi twantuye nangoteze kishane nabo twine converts abar kurgo NUP shomabo twine Honorable Bright Rwamirama we aza ku receivinga ebendera nwakwatire ebendera abayisingiro North Constituency. Thank you, Honorable Bright. Wakabiri Honorable Kangwaje, Stephen Rakanuma, Wabkang. Thank you, Honorable. Owakasha twine Honorable Hams arana itwe Kanyankore nwakuza kutunga ebendera. Isingiro West Owakana Honorable Nathan Bianyuma Bukanga North Constituency. Owakatano Honorable Lilian Reteraho Owechtekateko
orukurataho Honorable Mujune Asenesio ogono wa Isingiro South orukurataho ni chairman weitu kando wabeire unopposed otwire Isingiro echeri. Good mobilizer, thank you Aaron Turahi. Okay. Orukwererkayo nowe bemyeto owa Western amweto tumwebaze mwine. Thank you honorable ogono wemyeto. Thank you your excellency echatsigara nokuteza na these groups zinagambaho Ambassador Adonia and Cassis Baker. Yes. Your Excellency nyera kutwara mchogu okwebaza RDC weitu Nasima Ada kandi na RCC weitu Mwesige nani shaba mugende muze kuteza nabantu bariya ekishani auna le mwesi kano Mwesige Nasima Ada. Your Excellency Twazar Ambassador Adonia na Honorable Cassis ogonu wati yambere munongo kuyamwa mushaije ogwabera atari gukuzana twenda kwanjura kandi okurikognizinga Alhaji Imam Makumbi kandi orukurga OMDP twaza kuza abana ba presidential skilling. Yes. Yes. Aba Fronasa mbenu mhika. Fronasa bebemberiwe Meja Tofagaba kandi na Sabit Amos. Obari nkai. Sabit Amos arai. Civilian veterans. No, aba kabatajwa ra uniform yitu. Kabat nanga. Huh? What was the info about? Atwaza kuza aba Fronasa kandi abani bagenda mwabo kuba ninye chairperson wa Veterans League, Your Excellency. Inyenda ku recognizinga the presence of Nsamba Shafik na Karo Nyangoma abankwatize o mobilization. Mwebale munonga Karo and Shafik okutereze myeto ya Isingiro. Omuri aba banupu beinemo mukono muhango ogwo kubeyihamu. Your Excellency, tuina hatimu ya Nyamiyaga Tanzania, Petero Nomtabani, nabo bariyaha ko bahura kutaya kwa Isingiro nabo beija. Family ya Erkruizre na family ya Ignatius Byarhanga abakozera mu muhango kana bakabira kenje ya
baben baba ready. Tuinaha NRI Mukadas abaramu Dr. Nasan Karema ariyaha Dr. Nasan Karema ariyaha kandi twakwakira yabare kubaha izoberi Munchiriza weshonga yeshaha nze inaenda kuza ntungamo mbwe naza kushaba DJ tebe kanse ansem den tendere ansem badal ditaleji yabare mnonga twenda kusima mzee yabare futaya iranga isingiro abanye isingiro tumuterrenga rompango twenda kubasima abantu mwena abantu bayisingiro bayita kutangirira mzee okwija mu namba mpango kandi